Famile Fibro, mga inadia na Fabulous Family Store. Kung ba bijute ba mangi na Fabulous Family Store, ngi jupen long ya kani ka yo, kani ka Shillong Local Trade Fair, ka ba man la Bnai. Ti hang ni ha All Saints Hall, but ha kani ka kinti ba menta kani ka fair kelas dang nadu ka South Tarik ujun, ba kan kut adu kat lai Tarik jong ujun. Haduh la syam te yo kasi tho ding kan kut. Tingi kerpat biang kam tami gitu ki bejuan, bat gitu ki bom pat ju yo ban banya banwan kai lani banwan banjmo ekani ka Shillong Local Fair hakabaki local jungi kamtam ki kenthei mo nama bangi ai ru ka kerteng ka women's market hakabaki ni ki nongseng kam jungi ki kenthei kamtam ki kenthei samla bat rangba ki juwan banbo iki stall jong ki hang ni ha All Saints hakani ka fair bat ki jude ki wan ban pri ka sap ki dan ki bachna sabon ki dan Kijat haduh kijan je kishenrang haduh kijan je kikenthei ki tiar yeng kini kisentio ki banga yeng hang ni rumah kini kisentio ru nadu na mau kriya ki wan ra ban wan dia yang ni sentio tiasa si sien ngi kerpat kombang ngi ju kerpat na kapor ya pi baro kishenrang bangi ai ka women's market omot ba tangki kenthei kin wan hakani ka women's market mo Kishenrang bat kikenthei kila ban jungo yakani ka women's market ban ai men siam ikini kikenthei ki jungi ki babu ikini ki stall ban yarap yakiru mo kin snow tenat haba piwan ban thiet na ki kin yo ekata kan ongkom no kin snow yo kata ka men siam chu mo kadan ka bam ka papila ban ya bam tigari ka free entry pundan kam ban siuru desa sisian mangi na ka Fabulous Family Store ni kerpat e baro ki nong je mekarya wan ban ni snok tilang ban ni wan ban ni keshan wan ngin ni so tenat lang hang ni ha All Saints ndu ka South Tarik ka bala zang ndu menas ni haduh khat lai Tarik tingin sia syam ha All Saints publication one